Matthew chapter 26 verses 36 to 46. Jishuna Gethsemane li sehagasa. Jui tili jishuna. Awi sakang tu bingli ngasoda Gethsemane goho abam jili bai. Gala jishuna atumli. Ina vada seha sata leilaka natum hili bam salu dahanga. Ana bitter gala jabiti wi now miyera kanili tan queen. Aga kanang sikafuna bem hawa. Gala ana atumi hanga. I uka kanang na tiki jura. Hili na tum ning karikta yang bam salu. Ana kawamay laga ngalayli nga kumsham zangda sehasay. Iwi awa. Sabay sikajya. Ga kanang wi dengo ti iwi ena kuitumi hawlo. Chitala la iwi. Ga paning maning mana. Kana wi ga paning ena vailo. Jiwi tili awi sakangatu gatum jili hanunga. Gala atum bipu baina laysay. Jiena ana bidali hanga. Natum na iling soda bung kamang la mahon bamra mala. Ngashalu, mapihaylu, kala natum gaswili matazang kawai se hasalu, manglawa, sangay gajang kata, ka asana ngazan hawa, latluy da gakanyeli la jishuna se ha basalui, awa ina hi makamang masabay marajilala nawi kapaning ay na vaimilo. Ana hanung lishit kajitaran sakang tubing bida laysay. Atum migla marakral tuwa. Jishuna atum li haipung laga valuishita gala gagatumali langaray gajadui hanglaga sehasaluin. Jiwi tili ana sakang tubing li hanung laga atum li hanga. Natum ari labida ngasam da leifula yang lu miwi nao miyera li more kapung bingwi bangli horsang miki gaji adam ji rahayra ngagar twilu zadusa yang lu iliyan saiki gaji hili rahayra. Ngana kui kaina tum sai guru labor we so coming sarno. Amen.